Problem saobraćajnih gužvi u Beogradu je višeslojan, svedoci smo svakodnevno da je i suviše vozila na ulicama, pored toga svedoci smo toga da gradski saobraćajni prevoz ne funkcioniše, ne znamo kada će da dođe, a i kad dođe ne znamo da li ćemo bezbedno stići, nažalost, na lokaciju na koju smo krenuli. Poslednja dva primera najbolje ilustruju to, ovo što govorim, a to je da se jedan autobus razdvojio u sred vožnje, a drugi se zapalio u samom centru grada. Nova gradska vlast mora pre svega da nabavi nove autobuse, da podigne plate vozačima, da nam vozači ne bi napuštali radna mesta, a pod broj 2 moramo izgraditi nove montažne garaže. To je kratkoročni projekat koji moramo uraditi u prvi godinu dana kada dođemo na vlast. Da bi smanjili gužvu u samom centru grada, a i po obodima, moramo izgraditi nova parking mesta. Ljudi koji dolaze iz rubnih opština ne moraju svojim vozilima ulaziti u sam grad, već mogu svoje vozila ostaviti na parking mestima koje ćemo izgraditi, a samim tim ćemo odmah uvesti i nove linije gradskog saobraćajnog prevoza koji će ih prevoziti od mesta gde su ostavili automobil do njihovog mesta gde rade. Samim tim mislim da će se smanjiti, da će se ovim rešenjem smanjiti broj vozila u samom gradu i kada budemo nabavili nove autobuse, gradski saobraćajni prevoz će bolje funkcionisati i onda će se ljudi više oslanjati na saobraćajni prevoz nego na svoje automobile. Govorili smo o kratkoročnim rešenjima za saobraćajnu gužvu u Beogradu, a što se tiče dugoročnih rešenja, nova gradska vlast planira izgradnju novih infrastrukturnih projekata, novih bulevara. Dakle, jedan od prvih projekata nove gradske vlasti biće bulevar koji će se graditi pored naselja Vojvode Vlahović. Kao drugo, smatramo da je vrlo bitno da izgradimo nova parking mesta kroz izgradnju novih podzemnih garaža. Već imamo par njih u gradu koje su apsolutno nedovoljne, a pod broj 3 koji mora biti prioritet ove gradske vlasti jeste beogradski metro, za koju nam ova vlast govori već dugi niz godina da će početi u izgradnju, čak su počeli da prodaju i karte za nepostojeći metro. Ova nova gradska vlast će ući u taj projekat i zaista će ga izgraditi do kraja. Problem zagađenja je, nažalost, ponovo aktuelna tema. Svaki put u zimskom periodu Beograd se takmiči kao jedan od najzagađenijih gradova u svetu. Više razloga za to. Jedan od najvećih razloga je svakako su individualna ložišta gde se ljudi greju na nekvalitetan ugalj, na naftu, na drva i onda kada to spojimo sa zagađenjem koje proizilazi iz vozila, koje već smo govorili o saobraćajnim gužvama, onda dobijamo situaciju kako imamo danas da možemo da vidimo svoj vazduh. Jedna od prvih odluka nove gradske vlasti da bi se smanjilo zagađenje biće da autobusi gradskog saobraćajnog prevoza ne mogu da uđu ako nisu ekološki prihvatljiva. Dakle, u sami centar grada moći će da uđu isključivo vozila koja su ekološki prihvatljiva i koje ne proizvode zagađenje. Kao druga mera biće da Beograd u roku od godinu dana zameni sva individualna ložišta koja su u vlasništvu grada Beograda. Kao treću meru vidimo provođenje gasne mreže po celom gradu. Kao sledeću meru vidimo zamenu ložišta u vlasništvu građana. Građani ove mere ne treba da se plaše. Nova gradska vlast će u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj podeliti subvencije za promene ovih individualnih ložišta koje su u njihovom vlasništvu da bi oni prešli na ekološki prihvatljivo grejanje. Ovaj teret neće spasti na same građane, već ćemo se postarati da gradska vlast što je više moguće učestvuje u zameni ovakvih vrsta ložišta. Što se tiče problema vrtića, svi znamo da je to veliki problem, pogotovo za zaposlene roditelje. Izgradit ćemo nove vrtiće, što je najbitnije, ali ne samo to. Grad Beograd će se potruditi da svaki vrtić dobije nove vaspitače, dakle pokušat ćemo da edukujemo ljude, da ih informišemo da je ovaj posao veoma važan i da ih podstreknemo da krenu da se obrazuju u tom pravcu, jer grad Beograd i država Srbija nemaju dovoljno vaspitača za svu decu. Grupe u vrtićima se moraju smanjiti da bi svako dete dobilo neophodnu pažnju koja mu pripada. Vrlo bitna stvar je da grad Beograd je veliki grad, ima preko 1.800.000 stanovnika i grad Beograd nisu samo gradska naselja. Postoje mesta po obodu grada, ali postoje i sela. Vrlo je bitno da izgradimo vrtiće i osnovne škole i u seoskim sredinama. Dakle, u seoskim sredinama deca imaju jednako prava da idu i u vrtić i u osnovnu školu kao deca u gradskim sredinama. Vrlo je bitno da od malena krenu u vrtić zato što je socijalna inteligencija i socijalni razvoj jedna od najbitnijih stavki.